u kortong monlang ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance Dr. Jimmy Motho ha ka siningkong lahir ban yalap election ha soyong ringkat ka jinalang OMLA na katay kathan uba samnen malngyang kinong kitkam ka PDF UDP HSPDP NPP batwe kiwe habakren ha katay ka jinalang Dr. Jimmy Motho ulong bagi paiba ka jalla kimpat jios ngobo MP kathan unkren halo ka jinge halo por usa nang ta halo ka jinge ki pai nongrep ki samla puli ha ka yo kamyo jam ka jinge ki nohikai baru ki jinge ba ki nong tre sarkar ki kendo ulong ba kani ka election ka deru ka jingkun hapring kortong kongres persya yu kortong monlang jongam die ha kani ka singi ulong ba kani ka election ka pher bhan maro baro ki party podon hakabo sanchar ki ti lang ka wei kasur bandon tang wei kortong monlang ha election MP thik kumbalamai phangteng da ki party lailama ha ki post nam baladep but pai ba ashkwa balong ipi gele gowe ba ha ka bai dei ba kani ka MP election lu na kwa balong ipi ayang halor kata ka nongrim jong ka jingetili ka nongrim jong ka jinglong scam jong kani ka kanhun MDA but jong kini ki artli ki executive committee jong kini ki artli ki district council na yang halor kata ka nongrim but da kani ka nongrim ni let mata shu patpa but pertab yang sesisin ya kata ka jingetili jongi kum ka judgment rio but ki nongyalam ha kani ka jela ka bait ka jongi mereka bersko thamula pa hadian ban nakaliam ke jongi gila sim ya kali rai ban penitli ya kini ki sautli ki parti riulo nakaliam ke seng kongres pa gila keren haki election ke haki campaign ke paper ban omba kani ke jingitli kamde ke jingitli ke basisha ban kamdon kata ke jingitli ke basisha hapring kini ki sautli ki parti riulong ki bayadon ha kani ka sarkar MDA bat nakaliang jong MP Badan Burong ba Vincent Pala Ukraine ha ki jingilang ki paper uang ba ka jingikun menta ka day hapring u candidate jong ka seng Congress but u candidate jong ka seng UDP bat nakuha ban ong ipi patba hangin ka por ba ka jingkren nakaliang jong liu MP Badan Burong kalau kapag pakla hadu kata-kata namar ba ka jingikun menta kade hapring u candidate jong ka party congress but u candidate yamon lang jong kane ka kanhun MDA shimbet bangam deisho nakaliang tang jong ka party UDP hendring ade utau candidate yamon lang jong kini ki sautli ki party riulo ki badon hakade ka sarkar senro tiga jingkren nakaliang jong MP Badan Burong kalong babakla hadu kata-kata namar hakini gerensan ki baper haki jingi yalap election nakaliang jungi baro kini kinong yalam naka NPP naka UDP naka HSPDP pat naka PDF ngia dan rengkat ngia teli melon hakani ka jingi yalap election jong kani ka MP Lok Sabha arhajar khat khandai nakaliang jong kini ki kenhon ki bersyan ya ke kongres bat nakaliang jong MP Badan Burong bro wong kumno ha beli pakai MP election umdan jingmud banjir yang tahu nomik mat naka parti riulo namar kini ki si kremben bhai ban ong bangi ki parti riulo ngikut tang hak hana para mereka syukwa ban ong ipi pat nakani ke jela ke jongi nakali ka state ke jongi nakali ka judgment rio ke jongi gila seiken yaki MP ke bami naka seng congress mentala bon telikisna gila sei ya kita ki MP ke bai mikman naka seng congress na e hakating start ke jongi bapinya tau ya bishar ayu bakini ki MP naka seng congress gila le naka benta ki matong kiba don hakani ke judgment rio ke jongi bat hakani ke state ke jongi kilaya sane nakabenta ka hok jingi ko mupalpa hakani ke jela ke jongi nabu ye kani ke jingkeliro hakamat liu MP Badan Burong ye kren hakabai dei bat kani ke CP ni osone ba uni u MP Badan Burong u kren dani yasan hakabai dei bat kani ke issue jonga CP hangte hapalan bani mio solo Ako pwede pati issue ki paper
la kadai huput sam la kadai ke jingge hakabai dei bat ki patba nongrep ki jongi ki basong ki basa hakitan nong dong ke jingge ke bangi ya kendo kum ki samla pule hakabai dei bat kayo kam yo cham bat kum ta ter ke jingge chu ki no hikai ke jingge chu ki nong bawa ke jingge chu ki nong trei hakikam sarkar ki baper na kwa banbo ya kene ki jingkeli hato kini ki MP di mana kan seng kongres di juya saat mo na kamanta ka jingdawa jong ki kenhon ki baper akan ni jat penriu ko jongi bat akan ni jelak ko jongi tiga ni jingkren na kaliang jong ka seng kongres ber MP belon burong kalong ka papakla hadu kata-kata bat syusyu raya snow haki jingkren bau Vincent Pala MP belon burong wong mahangte ha parlimen ibayo ban keren kidai tang gitu kibla long senior tang gitu kibla job bonsin ha parlimen kiyo kalak ban keren dan itu ipi pa ke parlimen ke dorbar pa Delhi ke badon menta sanspa sauhusan mut ki MP kibami kman na ki jelag baper ki jelag bahe ki jelag ki barit lagi cat penriu ki bahe lagi cat penriu ki barit ya ke dorbar pa Delhi la thau na komenta beniasan na komenta ka hok jom ki cat penriu ba ki state ki baper ki ba ki MP ki bikmat tegejing keren na kalian jom UMP belon burong kalong ke papakla hadu kata-kata nama kari India kari sensyapat ba bangi don ka hok ban keren ha parliament langi di junior langi di senior compare mereka syom haki isu ayu kami yang keren hangtai ha parlimen haba benrap lang omeli kathan uba samlin ulong badalile kan om alat satya banlong ukurtong bekersan deki spongut kemeli kongres unjob hakaji kun persya ukurtong MP bla kersan deki apply ngut kemeli jong ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA national parliamentary seat ba Jimino Motho kalau ka ba ini ban ong ban rai menem yong housing mentanong tap cikapon kamdai ka basuk yang kum kinong yalam hari yak sim yak rai ba khadu kabangi kum kinong yalam ngidon kam ban sim yak rai bangin ya telilang ladang ini teli kemudian ngimla ban perkelam yak parti kongres ban dena kada ngilai sim lagi ka rai hapdeng kini South League Party ka parti NPP apo ujing alam Konrad Sangma Chief Minister dalam Meghalaya ka parti UDP apo ujing alam Dr. Dan Kuparroy ka parti PDF apo ujing alam Iba Iban Lum Marbanyan ajakat ka chat ilang yat Badru apo ujing ka parti HSPDP apo ujing alam Iba KP Pangyang kung Presiden barengkat bat ngawat barani kung MLA ngira sim kawai garai bana kalian di South League Party ini apply tiket batu candidate naga parti HSPDP run apply naga NPP run apply na PDF run apply na UDP run apply tiket ada ngono candidate oba apply na tua parti usajit kemudian usombar room dari naga parti abang ini sedang ini cingit teli bang ini ya itu kan bas keleng bang ini sim kiabha kumno badu rai cingkelang halo ke cingit teli jongi gitu dalam rengkat badu pajak bobol bang abang ini bisa ya tak cingit teli jongi hapo kesilong parliamentary seat ngidon lai pound riungut ki MLA banjir UMP kaseng kongres kadon cipaumut wamale ka parti MDA ka sarkar MDA ka penyeng Dr. Jimino Motho ngidon ar paulaingut KMLA parti BJP ngidon armut parti Khnam uwe ka penyeng Sabi bantna kine sabi syar bapi paipa kajing teli kejongi ar paulaingut banyak kon bat ka seng kongres kandidat kongres
ubadan tang si pongot ki emale bon luar pesan ne bon si po juba pi pai ba bon luar pesan ne haba bon luar pesan ne ke jing jauh blok la don lupa ar pesan ngot ki emale ar pulai ngot ki emale ngidon ladang ikan si po ajar bot wei emale lapoi lupa ar lak lai po ajar bot Nak kongres ke dan cipawut, ada kan cipau ajar dan yo tang silak, latam lupa silak laipo. Dan menginjau, hila jauh lupa, dari nemleh. Baik bangun itu wadah mensir, hasayong gombalakran wong disi mene, mentarung ini kumjuk, ndai banaili, kum kaseng rulum. Baik pak jongi, paun ayo cingkala, hagan ke ganti ke pemerintah, bangin jin UMP, ubat temai, dapat jemino motor. Di mana? Hagapom. Hagan ni kasi layo ru ya kejingkran nak deputy CM berem ke konsil ke kongtelin ya thank you nak kalian ke PDF nak tahu MDC ke soyong ba share war lang link dok mau long bat kue kiwe. Ila sempat kamban kami kamjur hawa jakenai nama tak MDC minta lele nginang sempat arsa ya kongres dah kecewan seroblang jong UDP bat ke PDF ngikin mau biang-biang yang expose nama lain no kecewan malah oleh UMLA beremjongi ubala syukrun yang mempet-pet tangis ladihi ya skimampi upad ba na soyong TBA lato yang mempet-pet enriu polak lengbar skim Lok Sabha enjoy polak na skim Raja Sabha ngisat cerpat kumne daftar for election ngiyong ko kinang soyong dapin songnya ya kagerteng dapin songnya wat ya kajat ya kagam hash posna malino ngiyo MDC dapin sen etspala OMP kalau ngajingkan bersama ta OMP jungi Dr. Jimmy Moho image midat jungi ila ay OMP Profesor Gigi Swell menta kaniganti mangiko kikon kasihra upay ba kaprin yung trap nado jentia ado is kasil west kasil Rivoy district Sawal sil ngin pensyong ng rem ya kagerteng Jemino Mauto unto daw Mauto ksar Mauto rupa ya jinge kapat upay ba kaprin yung trap jungi ha katay sled dorbar ba parlimen hadalhi